as y'all can see. So that's your boy, this is Shoe Scully. Cashmere joints, y'all can get them on the website, www.thesnc.com. I repeat, www.thesnc.com. I'll get these cashmere scullies. I'm headed on my way to Ethiopia. As y'all can see. We head to Ethiopia. We'll do what I do best. Push this movie. You ain't seen a movie, go to Tubi. You overseas like I move. You ain't got access to Tubi. Go hit my streaming platform, www.socproductions.com. Thank you. I repeat, www.socproductions.com. Y'all can go stream the movie. I ain't got no reason not to. Let me tell y'all something. Independent is coming. SOC, full independence. I'm running on my own with the help of my brother Baby D. It's just gonna be us. He gonna handle the United States. I'm gonna handle everywhere outside the United States. Independence is coming. It's gonna be us. No middleman, none of that. We're gonna bring it straight to y'all. That's what the streaming platform is for. I want to give y'all straight access. Straight access. You ain't gotta go through nobody. Let me get out of this flight about to take out. Like I said, we headed to Addis, Ethiopia. I ain't gonna tell you where we're going from there, but you gotta watch the feed, continue to support. Support the movement. That's what we do, that's what I do. Different country every week. I see the eyes, the gray hairs. We are putting in work. No rush, just get into it. እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እየጠየቀን የብር አስተናጋጆቹ መጥተው እንደሚረዷችሁ እናስታውቃለን። ጉዟችሁን በሌላ በረራ የሚቀጥሉ መንገደኞቻችን ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈለጋችሁ በጣቢያ የሚገኙ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። አዲስ አበባ የምትገቡ የክላውድ ናይን መንገደኞቻችን የሼማ ማይልስ እና የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን ሻንጣዎቻችሁን በተርሚናል 2 ውስጥ ለእናንተ በተዘጋጀ የሻንጣ መረከቢያ ቁጥር 6 የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። የኢኮኖሚ ክፍል መንገደኞቻችን ደግሞ ሻንጣዎቻችሁን ለእናንተ በተዘጋጀው የሻንጣ መረከቢያ ቦታ ላይ የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። ጉዟችሁን ወደ ሀገር ውስጥ በረራ የምትቀጥሉ መንገደኞቻችን በሙሉ ሻንጣዎቻችሁን ከወሰዳችሁና ጉምሩክ ካስፈተሻችሁ በኋላ መልሳችሁ ለሀገር ውስጥ በረራ በተዘጋጀው የሻንጣ መላኪያ በኩል እንድትልኩ እንጠይቃለን። ይህ የበረራ መስመር ቁጥር ኢቲ 609 የመጨረሻ መዳረሻ ስለሆነ መንገደኞቻችን የክላውድ ናይን የሼማ ማይልስ ፕላቲኒየም እንዲሁም የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን በሙሉ የስታር አሊያንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ በካፕቴን ስዩም እና በተቀሩት የስራ ባልደረቦች ስም በአገልግሎታችን እንደተደሰታችሁ በመተማመን በአዲስ አበባ ወይም በምትሄዱበት ሁሉ መልካም ቆይታ እየተመኘን እንሰናበታችኋለን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። Ladies and gentlemen, welcome to the land of origin. We have just landed at Addis Ababa Ethiopia Bole International Airport. The local time is 10:06 a.m. For your safety and comfort, remain seated with your seatbelt fastened and